abebembezi borekere kizibu cya bamwe abizere kwerondere byabo okurabira mu kubaganisamwe abantu baburijo omugombore ya Nyakizinga ahibashariremo kugira urukiko nk'abantu bekemwe ya NRM aha rurengo rw'egombora kureba ngo bagarukana kwegita tugiziro kwerashira nkito nkegombora ya Nyakizinga ahabwo kuba obwiro buno bwawire bwo gukora butarimo bwaza kampini twine kuba ntwenda gukora abantu byitu na munonga nkegombora yitu nimugireba neyenda ngwetebekanisibwe neyetegamwe byombe ko birungi neyetengwa ngo nkito gombora tunge munangwa yirwaro nka secondary ebyo nantubye konka kutubire turyaho nobo rya nkwato obwiro obu arimo abo rumuntu barunda akaruru borekere obutashemererwa ahabwe gomborejo kushange kirinsya etine na za ofisi ahabwo butagira byombeko bitungo nikitangaza kushanga ngo abantu abakubire nibagihweraho omukutunguka behinduwira abacecezi okwerondere byabo abaryo mbija mumanye nkwino kubatumirwe ecyo mukimanye nk'abantu banyakizinga hino kuba batumire ngo bize bashambure abantu basambure juriye to muri Nyakizinga cyumuretere ya girata yabo kandi kori kirekura otari cefuza mwenu bantu mwe banyakizinga murikwate mukirekure konka mutarigira muta tutaryefuza obwa hate gomboreje ya Nyakizinga emazere myaka 2 neshcheka etongozibwe okurugaha gombore ya Mutara umwami umucara Scovia nabande abembezi batayibanje mutatiye kandi ukwenda kutinda twine shonga nawe kandi mbashaba ngo mutakajya ngo twabeta kubahaga ni mwa twatwesire twatubesire kwereza n'ibiteka omurikikoru borekere n'abakazi bashatu abizere n'endigito omukwesimbo mu karuru akomwaka gw'2026 abarimo Dr. Rosberg twino mujoni Faith K hamwe na Rebecca Champire bona bizere kutabanira okujwekera abacharo mu district eji ahabwe ntebereho Juliet bashisha kandi aba babashabire okutegereza ubwire bw'akacencuzo amakuru agasha kwa Ben Muhozi ahabwa agacencuire